Ev nexweş li pêş deriyê norîngeha bizîşkekî bajarê Qamişloan e. Kêmbûna hejmara bizîşkan li bajêr qerebaliqeke mezin li norîngehan durist kiriye. Koçberî sedema sereke a kêmbûna hejmara bizîşkan e. Li gor zanyariyên Kotora Medyayî ya Rûdawêş çavkaniyên bizîşkî wergirtine, derdora 400 bizîşk li Qamişlo hene. Nêzîkî 100 bizîşkî koçber bûne. Wate ji 125 koçber bûne. بەشە هەری هاتە ئەمانجکردن سپێکی بەشە تختۆرا بوو تختۆر هەم ڕەواندن تختۆر هەم ئەم تهدیدکردن ji bo jî gelek tixtor heta jî êbû ji bonê meselê leşkeriyê biravin gelek tixtor ji Sûriyê derketin ji navçeyê jî derketin rastî jî ev nakê xesareke mezin bû tixtorê bû çûn êbû gelekî taybetmendiyê welakê jî lazim û ji rewşê bû em têde dijiyan rewşê da وقت دكتور جراحة عظمية وقت جراحة بشكل عام وقت دكتور جراحة عصبية وقت دكتور تربية تخديري قالك دكتور شو دکتۆر منال محەممەد ji bajarê Qamişlo ji Rûdawê re got hîn jî hokarên koçberiya bizîşkan hene. هەدا ساڵێ چووی دەژی شەر و شتێک و چێ بوو ڕاستی ژی مەتەسی سەرژیانە تختۆرا چێکتر گەلێک تختۆژی جوني روشك آرام جوني كاربن دارامي دبجين شو ونهاجي براسيش بيشروجي نقلكي زلالة أم هروجي تهديداتي وشرشي لنا هروجي أم بيجمع شهادة جيان تجبروجي تختوري ودركتي ببينن أو جي دتشن جوني جيانك وبيجي آرام بيجين كاربن تاريخوا کوچبeriya xwendekarên ciwan di nav de jî xwendekarên beşên bizîşkî û dermansaziyê metirsiyeke din e li ser siberoja kerta tenduristiyê li Rojavayê Kurdistanê. Ya ji ve hemûka girîngtir nifşa xorta êbû ji destpêka vê ehdasî Sûrî hetena êbû bazan êbû roviyan êbû çûn ev hemû jî meşhûr bûn ji bonî bûne tixtor hemû jî xwendevan bûn ev nakê jî ji bonî tixtorê pêşerojê gelekî tesîr kir te edadê wê gelekî kêm bê û ji xwe mesela تعلîmê dibistan êbû hatine xirakirin êbû عمليات تعليمية وحتى سكنادن حمو نافشيشة أنا بيجي هنيكو نسبات تختورا يقولنا تختوري تخوين براسيجي كيم من جيولوجي أجر هذا تختور الجمال عدد كباش أنا ويبشروج ده أميجريك زحمتي ببين. دوارê dermanxane û dermansaziyê de rêjeya koçberiyê kêmtir e. Li gor zanyariyên Kotora Medyayî ya Rûdawêş çavkaniyên dermansazî wergirtine 265 dermanxane li herêma Qamişlo hene. 108 dermanxane li bajarê Qamişlo bixwe hene. Rûdawê navê 11 dermansazan belge kiriye ku ji Qamişlo koçber bûne. 4 dermansaz ji Dirbêsiyê koçber bûne. 3 dermansaz ji Amûdê koçber bûne. Koçberiya bizîşk û dermansazan bandoreke mezin li ser warê kerta tenduristiyê kiriye. Her wiha jî bandor li ser asta xizmetguzariyên bizîşkî kiriye. Hüseyin Umar, Rûdaw.